Teo whanawhātu ma amatu le ao whaawhiloa i na mai moa mani whaafonga ia awo ma paanga ai mesi la fo i la tolo muna muna te pea i le tātou porokalame lava nei o Lau Palota o lo leo. E pila fo i ono tātou iai o le tau mawhai lava ia ina ia whaailoa ia au nanga ma le whaatinonga o ngā luenga mamata whaioi whaatino o le tātou ofisa o le komisi o Vaega Palota. Le lava o whaapea o na awina tuai. Ia le whaatinonga ngā luenga ai maise lava o le ngā luenga resitala. Leo lo whaanga solo i teimile nei, le ala le mawhai lava o na tuua le tau mawhai pea e whailo atu. Ia lea vaenga o lo whaapea o na ngā luluei le ofisa i teimile nei. E le ngata i le mamalo le ofisa o lo anga i atu. Ia po le ofisa o lo anga i atu i afio anga ko i tu malo. Ai maise fo le tātou ofisa i nei mulinu, le lava o lo te tala fo i le wanoa. E o mai e le mamalo le atu no, e whaatino la tau reisi. Tala le tātou porokalame, o mawhai lava o le whaatau no uina, o na o le hangara le mai e le company a le SAP. Fia fo i e whaawhiroa i ma whaatalo whaatu i le pulenga ma le awhainga luenga a le SAP. A wala wa fo i, ia le rato o nanga ofo isi o tātou tunu isa mo nei mātunu e mamau. Whawaponga le nei o le tātou porokalame le vaenga ronga fitu le nei. Ia o le hawa pia fo i o na tau mawhai pea e awe lava lau sila. I le tūlanga o lo iai i a tātou ngā luenga whaatino i tū mālo o lo whaatino e ngā luenga resitala. I le teimile nei e meise o le lava ua ngai mai le ngā luenga. Ia maa ngai mai tū mālo e pe o na iai le wha mai aina o le tū mālo ia o a ana lofi. Wha solo meiro lea i tū mālo sa nganga. Ia le iei sa nganga whasa wha mai a o le lua tolu maritasi. Ia leo lo whaapeo na whaatino e ngā luenga i le vaiaso le nei. Ai fia lava e whailo atu le fuila awe lau sila e vai atu o lea ua mawhai on whaatasi mai ia le sunga fo i a lio e tu ina mai ia se ripoti o le ngā ruenga e pei ona whaatau no uina i le vi sale moa ai usi lau sila. Paftai seu, ia o te manatu, ia o le to so ongane o le tātou poklame o Lau Palota o lo leo. Ia leo o mātou whaatasi tua nei i le awhioanga o le vi sale moa. E tu inatu ia le so onga fo le tātou pokolame i le awhionga o le visa le moa. I o nisi nei o ta māmatua fo i po nisi fo i sa whaale ni o lato finangalo. E tu sa i maringa ruenga a whaatino fo i a le komisi o Vaega Palota i le visa le moa. Ia o le tamaha po le tōwha fo i a tānoa moa au le tusa ia le a tu atu. Ia e whaatanoa fo i o le aso na finangalo fo i le porokalame a le ofisa o lo whaanga solo i tō nei. Rowi ngō, ka ngoa, mua au le tusa. Awhikai le porokalame ua, pai e o ngā so kai mai ia. Le ua, mawaile awa ngō, mu whai e o ngā, whasirisila aku le mako whio anga ngei. I le kiwi, e vi ia lea kua i langa, pule malonga. Kai ngā le ua, mangui ai le mako whio anga ngei aso, mara ngei kai au. Ia, a le wha moe lava, ia. O le paloka le o mai le vi ma le muku. Ia, o le nganga maualunga ia au. Wai uma ma soasoangi mai i le ngā ruenga le au. Wai paloka. Ia, e whawhikai fo o le ua. Moa se awa ngoa e whailoa kuai le larolangi ia. Le mako whio anga ngei. Ngā uwhai aku ia. O au ngoa ngā. O le nganga maualunga lava. Ia sao mauri le aso le ngei ma le wha le mako ngu. E ke lele ka ua, lele ka ua mo le awangoa ua. O mai a mese fo ile, vaenga o whainga malo le ngei, vai kaua ka ko iai. Le anga e kaua o ngā, pa kau ngu ia, le wha moe peonga. Au mai i lungo le kiwi, ia e kaua o ngā. Usika ia ma kau fo i o ngā, o le ka ua ngā. Ngei whainga palo ka walo ku iai le, lua e fuluongo. Ia e kaulava o ngā. Awai uma ia ka ngaka Samoa, ai mai se whioanga mangu. Siri aku le, mea ni ewa au mai e pokalame o le. Vaega Palota i ngu ma whioanga, awa a fua ia ia. E foi kai me whainkai ngā whioa ia ku ia pia. A o le ka ua ngā, e le aua su mai me kalamai a o le ofisa. E whioanga mangu, ia le whaienga, pa kau ngu le wha moe le ngai aso. Moria koe lava le whawhikai kele, ku sai o fuafuanga. Al Vaega Palota marka ko malo ya alo fongia le kua sau se kaimi ka ko kau mawai ya
Au mai le file mua le kua. Mo I kākou ni ngai aso. O le nganga mawalunga ngā. Whaafikai o le foua. Manguia mea uma le whakasi mai o le nganga o le kua. Ia iu I manguia ngai aso. Vi ia le kua. Whaafikai mo le apangoa. Ia sa whaali fo I le whinangalo o le suita mai tai o le tina ia whaatau futi alo. E tusai fo I mga luenga whaatino fo ia suita mai tai. Ia le ngā lea. Ia le whaingo fie fo I o tūlanga uma. Ia mga luenga mana ngālu rue whaatasi. O le Official Commission Vaega Palota. Ia masuita mai tai I le awhia o ngolvi. Oa o whātau puti ana mika le visa le imoa. Oa o le suita mai tai o sa le imoa atoa. E lima pitongu o sa le imoa. O lo o ngā lue ai nei taimi nei. Mo le whaatali inga o le maua o nisi sui fōu. O pitonu ulawa o sa le imoa. Ila o mai tau ina le nei aso. Ila ngona lava le fia fia tele. O le fia fia. Ua tilo atu fo I le mātua lalafanga. I le tele o tangata ai mai se tangata mātua. Ua whaafai fie le nei vai taimi. Ona anga I mai I tual por kalame mo le whaatino ina tūlanga pe ona iai. Ua al taimi sa iai ia sa anga ia tulawa I tai munu al taimi nei. La ngona le fia fia mo le fo le anganga le whaatai. I le tō wha I le tūlanga pe ona iai. Ia I la tō olo ngā whamatafa I o ina le nei ngā luenga whaapatoa. Ua mawhai ona au mai tua le whainga idea Palota. Ua whai ona maua tina matama matua si o matua lalwhanga nei. Ai mai se po I le lava loa si o matua nune ia sa le moa. O ele whainga o fia ia te aulo o tūla I mai taimi nei di patino ina ngā luenga. Ona o au e tasi le suita mai ta e sa le moa. A pitonu uma sa le moa. O lo whaonga I lo tofi. Ai peitai ane ia o le o tau mawhai lava e whaonga lo tofi. Ona o lo ua lofa I lo pitonu. Ia e tarsanga ina ai po ile malu atono le ai. Whaafonga po ile pitola awa suita mai tai. Mo ni sui o mato pitonu a pena tarsanga ina. Ina awa ia tus tarsanga. Ai. Mana o mia lava nisi suita mai tai al mato pitonu neia sa le imoa. Ina ia whaafai fie ina le whainga ngā luenga. Ona nei tūlanga. A whai wo o se tūlanga I seisi vaenga ia salpo ae o lo tsoa. Ia ele whai ona o tūwai lua se tūlau whaafonga. E whao ngā lo tofi al taimi nei. Ia o te fia lava. E whai lau tau tua. E ala le tofi ngal malo. I whaatino ina tonu. O sio o lalwhanga nei. Mo le taimi nei ia lewa whao ngā mātou tofi. E whaamao nia ai ia tangata pai ID. A whaapea e in whaapita auli. Ona whao ngā leo mātou tangata. E whaamao nia o tangata moni o ratunu nei. O lo soifua. Ma ngā lulua e tono ratunu o mātou la. E sainina le pepa mwhaatumu. E whaamao nia ai o tangata moni la le atunu o lo whaatino tautua inga tono nuk mana alpanga. O mo le atu le nganga whaatai I le tātua awhianga nei le vi, ia e tu sai foi mangalunga whaatino le aso le nei, ia au te manatu, o le atu ina atu ia seu I le ofisa autu. Ia, whaatai tele lava a leo e tu sai ma le tātou ripoti, tu ina mai wa lava le si le fia e le tātou atunu. O le tāu fo ila o tātou ripoti o lo tu ina mai tua ia whioanga, ma I tu malo lo whaatino ile ngā luenga. Ona o lea e le isopo atu le tātou ngā luenga I le motele sa la whai. Le fu ila e te sila mai ai I le whaatinongo ngā luenga ia. Ia, e te sila fia I fo ia vaenga mana o mia, e te sila fia I le whaatinonga o le ngā luenga. Pe a ngai mai, ia e whaatino lau restala. E tāwala le nā o lau sila ma lau whaafonga mai. Ia, e mawhai ona o atu le ngā luenga le nei I loa whioanga, po lo I tū malo, awa e sila fia le lei. Vaenga e tāpena mai I ai. O lea la atatua ngai I leisi lava lea vaenga tāhua o unanga ale company le SAP. O le tūlanga fo I lea o lātou whaatau whaatino online. Lea la te sila me whaafonga mai atu no o mamao po e ngalue I ngā luenga whaavaiteini po oni tuwhinga lava whaale malo le nete ia I nā o le inei le ainga. Awa no le leia la le te sila mai whaafonga mai. Whaafai ngofia mo oe ona e whaia le whaatau online. Ai pike lo aina. I Samoa nei tau tomana o nanga a le kompania le SAP. Ai ave e lau sila. Hi,
Kali lava fa mimingi me le maruru re. Kalo fai. Hi, Daddy. Ala mo wala oi kami kingai lau. Le fai ama se kanga me ma koi o vala o pisi. Ko ala nga kimu me alwa yaso len ki ai o mani va yaso. Pesa yo ora lo so afo la kure la fok se kupe va ka wes ko masing. Ore ma koi pisi ama ko ni me le ye. Se la ma ko esi lo ke lo ele me fola sat le fai. E ma fai nga pe nga. Ai piki I. Yeah. What do you think? Pefere le vongo we o ko fai Samoa. O le online service al SAP, ua whai ngō fia o na whai matasongi ai whaatau mai atanu mamau. E se whai leo taimi, mai sanga le mua ai e te le tau walu se pare tupe. O na alo susu mai lava de SAP, na wha maumongo o loa na whaatau wina, e wha anga yoi ai e le online team fofuanga mo oe. O le nei wha maa venga ma o loa, e moa uma pe ai asiasi tuatusi www.ssab.ws. Wa piki ko whakau. Aya, le oi ina fale. Ola nga me upau. Ia le fa uma TV. Mo niso wha mtalanga wala au mai le lua fitu wanuono, o lo message mai la mātou Facebook page. SAP, simply the best. O le visiri fu le faya o ke fera kuseng. O tau malama. Ia masalo o tau malama i le fa la wilo le na ale company el SAP. I fa atino ino le fa o nanga o le fa atau e fai online e pe ona yai. Ia sa e sila mai i le lato fa la wilo. Ai o le temi le nei o le tātou proklame tāua lava ia vaenga lea a vei sila tātou proklame rona fitu le nei a o le tāua ia pei o nau abatu fo i se tātou proklame a whaapea lava sa e muri tai mai lava i le proklame le nei o Lau Palota o Lau leo o ina te sira fia ai ma e malama ai a o ina fo e mawhai o na tupu ai leisi fesili te fia malama atili ai I au nanga ese ale official komisio whainga Palota. Ai usia mai lau whaafonga. Isi ofisili o lotu uina mai. E te taulava. Ona e malama ma e sila fia. Whaafonga. Ai ole ala le whainga o ringa reo stala. O angi me manga umia. O le whaanga solonga o le ngaluenga resala o lo oanga ia tuitua le taimi nei ia e whaingo fie lava le wha solonga le vaenga mua lava o le siaki ina o pepa wha maonia o le te stua tuma oe a whai o oe le te mo mai a pele sa e Palota mua i si tau sanga o mawai o lo o mau e mātou wha maunga so o pepa whanau po nisi o pepa wha maonia o lesa e susu mai mua maoi e se le whaingo o fio na whaatino lau resala wa o le iei pepa mana o mia ia e whaatino i lau resala i le mōle taimi nei. Ai a whai asu e atu i wha maunga le ofisa mai nei tau sanga i tele na e resala i e le ai ma se pepa fo i lea wha maonia e mawhai o na wha maonia i o oile tangata nuu o lo matua o le awhio anga lete susupe lete alala mai e ai ia o le taimina le ala i ona matou tā pāfo e lau sunga ia le tūlanga lea o le whaatinoga e mai aloha ona ilo ia o pepa i tono o vaenga ia le whaatino e le vesala ia ona whaase e lola ia o le vaenga le whaatou moe le tatou form tatou po le pepa le whaatino i le vesala pepa la lea ia e whaamatala talau ili atu e le ofisa i tūlanga o mai fesilita i tasi e aona e nufu sila fia ai. I le mai ai o na whaatumula o form lea i e tu uina atu i te oe lau sunga le te sumai e whaasaini oe ina ia te tau ona e malamalama i whaamamango watu i lunga o le form. Ai le ngata ina o lau saini lima lea ia o lau malienga le tu ulo sua whai lunga o lea lola ma lea lola e te tau ona e malamalama iai i whaamatalanga i taitasi o i lunga o le pepa. E mai alo na whaile tūlanga lea o le form. Ia na whaase e atu lola ia le pue lo wata, pue o tamai lima, ia ma whaamae ai lola ia o lo vesala. I le process lava i o le whaatinonga le vesala, e le uma i le tūlanga lea, i le mai ai o le whaatinonga o Lau Palota uma lava ia toi whaile i lo ngai tonu lava o ofisa i le siakina le o whaamaumango tangata po o le tutusa whaamaumaunga ia i lungo le pepa po o le form o whaamaumaunga le watu i lungo o le tatou EMS ia na whatu a whaiela e leo le lisi muli ia o le lisi muli la lea le uma avea malisi o po o Lau Palota Whaftai, lea lau o malama. Pe whape whea na whaile le stala online.
Ole whaatinonga le online registration, it's more like pre-registration process. O fōlinga o le form le whaatumu e mātou whawholi taimi nei, o fōlinga nā le la sila iei le atu nuu le la whao ngā ina mai le lea fwoi au nanga i lungo le internet. Ia e whaatumu o malawa tūlanga nā, ia e iei fwoi la e pei o pepai a le sa o whaamatala i nā atu le taimi wa sola e mana o mia ina i mawhai o na whaamaoni e ianga waa e le sa whailo atu. Ia e attach mai e lau application le tu ina mai. E iei le process foi le a mai tonu e iei se ni pepa whaamaoni e mana o mia pe le o lava pe o nisi whaamaoni anga fo ile le ta pile office ina i atu o toa i lau tau sang e whaatu e whaave whailo atu lava ina i mawhai o na whaatino tu langa lea I leo o mai la le ile taimi te susu mai ia I nei le office e pu e lo wata ma fai ma pu e le ata o tama I lima ia ele tele lava ni ngaluenga na o lo susu mai lava fai lolo sua fai lu mai le counter ia na e susu mai na I tonu e pu e lo wata ma fai o tama I lima ia ma sai ni lau form le lu mo tangata o office ma ai la ele o lau risala e pei o le alu le whaamamafa le taimi nei le tūlanga le whaapea e na o tangata o loo ala lai whafu le ai. E tatala, o le tatala le avanua mo tangata o le tata watunu o le mawhai o na pā au mai o na o le telo o le tōtō no ma tūlanga whaapea. Ia me se e lava tata o le whainga luenga. Fo le au e le fia mana o e sauno fo le laina ma tele nisi whaatala noanga. Ia na o le whaatumo o lau form whaamau popo pepa ia le mana o mia le office e mawhai ona whaamau ni ai ia tūlanga pe ona ieianga waa ia ma send mai lunga le kako online registration ia o mai e pe lava fo I lava o le tūlanga e olo o tuawa noa I ona nai o tatu tangata o lo wala lai whafu ia na o lo wo o mai a fo I tonu lo office pu e lo wata capture fingerprints mai e lava se tūlanga fo I le whaatali e tūlanga lea ua tali la lau fisiti. Ia whaafitai pe awa pe o whaamaleina oe. Ia e vaenga sa pea o na fisiti ngi ai le ofisa. Ia mata mawhaifo ia watu le tali. E tali ai tūlanga ia. Ai pe ona uta ua. O le tā ua le tali o le fisiti le tangata I tōtasi. Ai malama mai ia le tō tele. Ia I vaenga lava po o nanga ale tātou ofisa. Ai mai se lava al whaatinonga ranga luenga resitala. Po le tō resitala ina. O tangata umalava, ua ngawaa e Palota I o tō I tō mālo wha Palota. E pei ona iaile ngaluenga o lo whaatino ni teimile nei. Sira fia foi o le ngata lava I le resitala o lo whaatino lava I le tātou ofisa I nei murinu. O le resitala o lo whaatino ia I tō mālo leo lo anga e tō I tō ama meia tātou ripoti. Ai whapea foi I le whaonga ino na unanga lea. O le resitala online e pei ona iai. Le ala o tali atu nisi o vaenga sa iai e tātou visili, ia sa whapea o na tuuina mai. A o le tāua la o le nei vaenga o le tātou porokalame, pei fwoi o na whailo atu, e iai fwoi ia le online la tau ia a le kompania le SAP, o la tau whaatau, e whai ilunga o le online, po le shopping online. Sila. E whaatalo whaatul ma malo tatu atunu olo o maua mai, ia le tātou whaasalo launga tu sao, ia peona iai le whailo ina leo, Vaega foi wo o ele au onanga le tātou company le SAP ele ngate tono se tātou tunu o lava ia au lunga upinga te whailangi peona iai ia mano fisila fia fo mamalo tātou tunu o le ele au onanga le tātou company e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo tātou tunu I lunga leo le tātou upinga te whailangi peona iai ia le tātou SAP e-market e mawale lunga le tātou website le www.sap.ws whapena ia le tātou Samoa market ele ngate lia o le au nanga le tātou Facebook page peoni e le sapa pia Samoa peo I le stulanga le tele lava na whaonga ina mai malo tātou tunu e whawhaingo fia ina mai e whainga whaataunga ma e o le tātou company fo I o mai tau wina fo ina malo tātou tunu e whai lava ia tātou back-to-back promotions pe o mātou les whalau I lua a lawa e les whalau I lua e whaua wina tātou whalau I lua le tausanga atoa so o lunga la le tātou Facebook page e tu ina tuai ia tātou o loa taitasi o loa whapau ina o lātou tau ma links fo e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo le tātou tunu o lea ia e encourage ai fo I pe advice ele mamalo le tātou tunu I te tono si o tātou tunu ma whawhawhod ke lope ia e
siaki lava le tātou Facebook page le SAP Pia Samoa e updates lava ia le tātou online team 24/7, 7 days a week se vangana lava ia le tātou asusa e maloloa e tātou auaunanga awa ia tātou whalauiloa ai le ngata foilia o new arrivals po o loa fofo e tuai tau no i tono tātou lala ia awai pe anga wā o mai ia tātou lala taitasi pene e le tātou SAP Mega Store tonga fofua ia o le tātou Superstore veitele o le tātou Big Store fo le motele salafai ia ma le tātou online services o le whawhengo whiaina ai pe e o le Facebook lava ia le tātou Vaega ia tunu matauina mai mamalo tātou tunu mawana ofisila fia fo le tātou whenga wenga to tele o tātou tangata ma tātou paanga foi o lo fai whaatau ia ma sen mai foi ia lātou whi autostusia a wā ia le whaamautuina leo tātou whainga whaataunga e le ngata ilia o lo iai foi ia tātou o nanga ma le tātou Vaega le Click X o le tātou Pacific Cut e le ngata ilia o le tātou email ia le tātou company pene iai le tātou buy@sap.ws i o ilia o le si Vaega le mawhai o na tuina mai iai tātou whi autostusia a wā ni whaafesili foi ia lai tau o tātou o loa o whalau i loa o whaluina i lea taimi ma lea taimi ia e le ngata i leo tātou ki liva o warranties o tātou o loa ma le tele o isi Vaega e mawhai o na tali vāwe atuai ia le tātou o whainga luenga manatua e mawhai o na maua ia tātou whainga whaataunga nei i lunga o le tātou SAP e-Market o le tātou Samoa Market o le Pacific Cut Click X e le ngata i lea o le tātou maua app i tono sio tātou atunu ulava ia SAP, le whaleolo numero tasi Samoa. Simply the best. O le naua whaafonga fo ima me mo mai i whaatinonga o lea fo i tautua le tātou kompania le SAP e peia ona iai. Ai atu e whaawaura le tātou proklame. E peia ona whai atu pea ole resitala lava leo o whaamanatu ia ma whailoa atu pea i le taimile nei ona o le ngā luenga lea. O leo o whaapea ona whaataunuina ma whaatino i le ofisa i le taimile nei lea ua tātou anga i mai. Ia ile whaanga solonga o i tū mā lo o lo iai rona vai aso bulibuli le nei. Ia ona wasa iai leo nei anisi o fuafuanga. Ta pena ai mo lea nga i whaatino lava ranga luenga lo sitala. Mo i tū mā lo umalava i savai. Ai le lei lava le sila ma toi whaafonga mai. I le tā ua o lo malama lama. Pe a e tau nuu i le fale po le no fuanga o lo whaatino hai ia le ngā luenga lo sitala le nei. Ai ma sa whi utu mā lo o le ta pena pele ia o atu iai. E le lei ala le o atu fa asolonga nga ruenga risitala i lo to itu malo po to afio anga awa e malama lama ia ile la sanga mua loa si o lava ida mai ona fa atino la risitala ia fa fonga mai mo mai ia il sunga ia ti itu au tangata o la ia to e fa amam lama le te lenga o le Vaega ua o ta ua ai usi mai la fa fonga e te anga ia tulo i te tono o whale ia wa fo ine wa atu whaina e whaatino i le ngā luenga risitala e mua lava si aki au pepa o le ngā luenga mua lava lea le ofisa le wanafa mai le pito mai ia iluma o ia le go through i au documents po o le e atoa pe ia nisi me te tauna e toe sauni e toe avatu pe fo nisi tūlanga fo le e auna e malama mai una nei e tele ana i o tatu tangata fo ilea o le tu fa asolo atunga luenga i nu uma fio anga le pe wa mai ona tu mata manga atu ai pe ta e se isi tu malo ia le e fia restalai ona olai anga va ai e pe la fa pe na o tuma le ai e le ngata mo tangata o lo wala i tuma lo ia ma afio anga ia ai tsala le ava no so sesi a fa te pasi fo no mala wala te alu o lo ainga ale e fa singa luenga lo ofisa e le ta ofia le tunanga le e te susuane e fa atino la vesala le mai ai o le pele sa fesiringia fo i le tūlanga o le processi tono o mauta. E mai alona su estu e o pepa o wa atua. Wha me i loa o il Vaega le wha atumuina le fom. Uma wha atumu le fom. Ma pu e atua ia malo wata ma catcha o tamai lima.
mai alola ia whatinonga lo vesala e le tai umi a whai e tau umi le process ona o le tau tu whatastia le o Vaega i te tau una whaamaoni eile whatinonga le vesala i le ngatai lea ia o le tau whaamala malama ino fesili o lo o ilungo le tatou form vesala i nei o tatou tangata na ia mala mai fo i latou i pepa ia le la asaini lima ai Be tulanga na le e whatinonga le vesala i taimine. Ta siare au ngolo tau mwhai ai tātou proklame o Lau Palota o Lau Leo ia e malamalama. Ia au lo malamalama anga. E maua mai i whaamatalanga sa o lo tu inatu i le tātou official nei o komisio Vaega Palota. Ia e ala le tātou proklame nei o Lau Palota o Lau Leo pi o na toe whaamanino atu ia lea fo i Vaega tau o mole silo fia e si o tātou wātunu. Ai awan ingalo i lau whaafonga ma lau mai mo mai leisi whaapoponga o tātou proklame tātou te asia i pea ia le sunga fo ia li o lo ia liputia mai ia tātou tala o le whangasolonga le resitala i tu malo ma whioanga o lo ia i le ngā luenga le ofisa i le vaiaso le nei lo na winga una imisi ia te oe o le ua umatu le vi ai whaasolo mai pela vaisi a whioanga o lo ia i le ngā luenga resitala i le vaiaso le nei ai le ngata i lea o lea lava iai ia fesidi o lo o mouli mauina o lo whaapea o na fia malamalama atide i pea le mamalu o le tātou o tunuu i le whaatinoina o le au nangale nei o le resitala online i nei le ofisa. I sila nā Vaega tāua o le ai silasila iai i le isi whaapoponga o le tātou proklame nei o Lau Palota o Lau Leo. Ali mai a le tātou proklame e abea fu i le nei a wanoa e watuai ia whaamanianga le tātou official komisio Vaega Palota i te tasi fo i sui o ia tua fo i le ngā luenga sa ngā lue ai ia le tapaita ia ngā lofa sua o no nisi fo i o fuafuanga whaale a inga ia ai abea ia le nei wanoa le tātou proklame ia e whaamanuia tuai fuafuanga mala asanga o te pena ia ai whaafitai fo i mo le wanoa ma nei tau sanga i tele sa ngā lue matau tuai i le tātou official nei o le komisio Vaega Palota. Le tamaitai ia anga lo fasua manuia fuafuanga umo la afenga iai tiu te mawhaiva e wari tau toina o a inga. A o le whaiwina o le tātou proklame ia e mo moli atu le whaafitai tere lava i le kampania le SAD, le pūlenga pala o Vaega aluenga, le anga le lei ma langolangi na pēr le tātou proklame o loo mawhai ai. O na whaafonga mai mora tātou o tunu i Samo nei ma tunu i whafo i le tūlanga lo iai ngā aluenga ane ofisa o le komisio Vaega Palota. Tau te wheloa i leisi whaopong o le tātou proklame a ia manuia tele lava whaafitai le whaafonga ma le mai mua mai a lofa atu tō whaasaifu.